njengamanje usashade naye uma noba yini ekulungelayo manje athi uyazi ukuthi usenesandla ngilapho ke la ngikhona nje nalamanje gibela hambe la phezulu ajoni akazohlala la ukwazi ukulala ulebuka lonto le awazi ukuphila kanje mfowethu so manje bamthathisa okohlanye kanti akahlanye mfowethu ngamlethela impahla zogqoka uma ngoba nje kanje ubona nje angazi so akwazi ukuphila kanje manje yena lokho akujahile ngokwemoto mina ngifuna athola ikhaya kuqala then imoto siyithatheke iyolungiselwa egcekeni uyayibona lonto le because la drop indawo kamasipala umuntu ukhali yembe angikwazi ukushola ukuthi kuyena ukuthi impilo ke la iphilayo for 9 years ngoba ngabe ngidlala ngayo lokho kungithinta kakhulu baba ngafike ngelanga thinta afika umuntu ngiyabona ngeyintsha kanje phezulu even naphansi umuntu akunike into athi mina uyajikona so umlandeli wena la makhalibhothi umkhuluko lapha phambili bekangaze ngisho sifazana behlala namadoda ngishaya namadoda hey washayela imoto yakho ngendlela yonke umuntu nje obengarela kakhulu kwami lo nyaka lona ngokuqala manje okwanayini la ngaza kwethu uhlala ezindle uhlala eminyaka kabuhlungu yeduma lenethu la yena imoto idliwa amakuntana iphelile intambo imoto ibolile iphelile imoto ayikwazi kwenza lutho la ingane yasho nje enkulu imali engakho ukuthi makufakwa ile ntambo lenkulukazi ezofakwa la emotweni ngithathe iblo mali bengilinde nje umuntu yokuthi ngane yami awusukumele le moto unyakaza kwayo le moto yobuya imali yakho ulayini vele sana awulayini la ayikuwona wakho umsebenzi okay ayikuwona wakho uNtuli ngeke futhi ngiyikhiphe ngiyakhipha mina nje nginesho wathini ulo ushamele nginesho mina ngokulungisa imoto phela baba ukuzilunga ufuna ube nodonga wena ozokuphosela kulo yayizwa lona umuzi wami ngilolodonga lolo angithi ngiyebo ngakade ngizama right ufuna kuphi nendawo wena maphi nendawo angithi mina njengoba bengenamandla ngaya kulabantu bakamasipala njengoba ngafika la ngakutshela ukuthi lokhu ngamgcina ngalelo la ngangifonela lo wabhuti aphindanga kodwa ke wena manje na luzoba kuphi mawubheka emhlabeni jikelele wonke nje umhlaba phela umasipala uyangenelela obaba njengoba belana obaba njengoba belana bangaba nohlelo abangasisiza ngalo ukuthi wena ube nodonga kuyiphi nendawo wena ngiyakuthola ngodindawo kube kuphi ukuthi bengingakazi ngane yathi into njengalena ngifwanike nothi ake sikhulume mkhulu njengoba sesilana njena ke into esingakwazi ukuthi mhlambe yenzeke kodwa ngifuna ake sithi njengamanje udonga siyalithola siteneke uphahla lwakho ke mkhulu kulisemgungundlovu uphahla lwakho lusePort Epstein ungakwazi nokugudlukani lana na ezulu la sebenza manje lana phela ngoba ngisesandleni sale ndoda le moto phela ephansi kwayo la emsebenzini wayo la ingakho ngisena wena ke mkhulu ngifuna kube kusiyalinganiswa uyafuna la ngaphansi kwaseshowe kodwa ayikanza wethu bombo ngolwane lapho nje ngihamba phezulu kweyitulo la le condition le angiyithandi ngihamba buhlungu noma ngingene ke windi lapha kokunye phume ngengena ngawo nje mkhulu kanye obaba bangama officials njengoba belana nje obaba njelo benobhuti umuntu njengoba uthi ungena nangewindi basuka eMaritzburg baba njengoba bela akiba abantu abadlalayo noma ke sibafonele bangabuyi team yokuze la kokunye ngizela kuleli windi ngingene phewindi la mama ntola bafowethu hayi le moto ivelele hayi bafowethu hayi angiyazi lento wengane yami angiyazi wengane manje wengane yami wena ake bezwe ngawe qala ukuthi masiphinde sibonana sihlela ukuthi ngilokuza kanjani mina ngibona kuphi nendawo sibuye ke sibone indawo thina nawe bangasheshi baphuthume ukubheka indawo ke balinde ubuyele kubona ngendawo konke kodwa funeka bakwenza balimit ngikholwa ukuthi vele egcinele imoto izogcina ihamba isikwele lesasigukhile asifile ukufakwa ngeintambo sihambe uyobuyela esho emsebenzini ishelter yakho lokuthi makuduma imvula kwenzakalani ungayithululela esigangeni kanje mkhulu ilonto eyangehla khona phela la akunankinga ngaze ngathi mina at least ube kuthiwa ngiyamazi nomuntu oyimela ngabe siqonda yena ngqoba amane bakusikele nje la noma ko one room babona ukuthi bangakufihla kuphi wakhala ngokuthi ngisikhona
khona impela nje shop nakhona anginankinga yakhona kona kodwa ke isicefe nje esho kuvuliwe kuyakhiwa kuyimanje kunemizi lapha yabona imeya nje umasipala uMamqulu ngafuneka naye simfake la ngenelele bazama ukwakhela umkhaso nelapha yabona indiyakho ngakho Eskom nje izindawo ezinhle kabi as long as wena uzoba nepeace ube neshelter ube neshelter yona ndlela ngena ngayo ke yakhe insuku zonke mangenanga wagaqa mangena nje yabona ngale condition ukuthi sengenile ke roomini yakhe uzolala manje umuntu lo phila emhlabeni uhlale kanje ngendlalela ngilalela mase ngiphuma futhi uphumela kokunye qhamuke la ngaqa la kulezi impahla lezi kanje ngigaqa la ngiyophuma la xa ngihlele qala ngibuyiselele zonke bese ngigaqa ngamadolo umzi wami abantu bazochama la yabona ngengena kwethu bamthuke bambize ngohlaka bambizayo wena uqala ukumbona kufesa yabona ukuhlupheka mina ngokuqale ukuphuma kuka baMandela ejele uyahlanye khanda kanti akahlanye ukuphuma kaBaMandela ejele ngahlupheka mina ngihluphekiswa umuntu wesifazane lo wangikhipha emzini wami ngengane eziyinkabi ngoba enze incwadi yomshado engekho emthethweni kanti uyazi yena ukuthi ngifake nako wabhobho yonke lento yangishintsha ngiyisheke ngangakwazi konke lokho ukube kuthiwa khona wakwenza nje kube ngabe kuthiwa wena oboshwa manje ukuba ngani yami uba kuthiwa ngani umlwisa yena yebo ngabe ngaboshwa yebo mfo kodwa kwafika nje ngenkulu inhlanhla uNkulunkulu nabadala lengilosi wathi phuma ngomthini ke sandla miyeke phuma umphefumulo wakho awungangomshabathi ngicabanga ukuthi lento mntu inzima kakhulu njengoba suku 16 days of activism la kuthiwa ukuhlunyazwa kwabantu besifazane nezingane ukuthi ngempela akukho njalo ngempela ngoba nabantu besilisa bayahlukumezeka ngendlela abeka ngayo wahlukumezeka for 9 years ehlukumezekile ukube ngalesikhathi ehlukunyezwa umuntu wesifazane wambeka isandla noma ngabe wenzani ngabe lento isiyaphendulwa kanti isukaphi indaba isuka umuntu wesifazane emgxoshe emzini wakhe akumuzi wakhe kanzima wamkhipha emzini wakhe usefana nohlanyo lale emotweni so ke leyo nto angazi oba siku 16 days of activism ukuthi ngempela ngathi mayisenziwa lento yenziwe kanjani nje iqoqo kodwa umkhulu kuyafunakala isimo sakhe sibuyele esimweni iID themkhulu akangayithola idliwe kodwa idlekile nje caka amagundane ayiqedile kwamoto iphelile yonke into iphelile ngeke uyikhumbule nangekhanda iID number mkhulu hayi ngeke dlozi wosuyenzile ikhadi noma kwakusewudo pass lokuhlasa khona bapheshanyene ngake ngawabona into afuna ukuthi ngibuye ngiyibheke mangilo ngicwane okuyithintayo angazi nanga namaphepha ami lapha ayinento zami lapha amagundane angilali lezi nduku nje ezokwakwada la mase singalana ekseni ngiyazela hayi kade ungayela ibusuku bonke amagundane angilali ngane nazi induza khona lesi ngiyakwakwada napha okulelo kuzama okunengi ishaya kuze kuyofika lapha phambili lonke kwakwada angiwaboni ukwabona adla yonke into agugula nje kwamoto yonke into phelile yabona mangase ngithi la faka isandla la engibuya nako yabona buku ngibuya nayo amagundane buku uyabona amagundane phela yonke into la kholutho inhlanhla kwanqantiza awayishaye yabona nje lebhanjanyana lethi ibhuluko lakho ngathi ngiyakuthola kuyinto ongazange uyibone liphelile phela yonke into le manje ingozi okugqoka usenazo mkhulu uyadla yonke hayi ngifala amadansa nje isikhathi sonkaswa ngiyifaka ngaphansi kwamadansana kokunye kodwa ngivamisile nakuvakasha ngumthi nje wamadansana kodwa kwawona adliwe ngithanda amadansana isikhathi udlani mkhulu lokudlala ngidla lapha emgwini kadoti loya nankuya leli ndiya leli lala liyalwa nami ithi mina lapha ngifike ngidabule emgwini kadoti ngidabule oplastic bakhona yonke lento akumina ngidabula lento ilento amakati akhona adabula lento mina lapha mangifika lapha ngiyenqaqa ngibheka okuphakathi mangakutholi ngibophe ngivale le ndiya lengifunde liminyanya ukufa le
Ingayothi ngidle emgwini kaDoti nawe la ngidla khona ngazo. Lento mntu iyakulento ade ngisho ukuhlukumezeka and usefana nohlanye abantu balaba mthathiso kohlanye njengoba uzudla emgqomeni India Angiyena umuntu kodwa lo muntu uyaphila ukuhlukumezeka lokho umuntu uphila umqondo wakhe uphelele kodwa uphenduke ohlanye ngesimo ofakwe kuso umuntu othi ene upartner wakho nansi nje ngani evukelwe nje usi lokuthi nje kodwa Nkosi yami ukuhlupheka wonke ngetholo wakhala inyembezi efikile ngemoto yomsebenzi ehamba umfana uyahamba nayo kwathi hayi lento iyona mkhulu wangikhulisa erank umuntu nje ngawe ngiserank mangikubona unjena angiphatheki kahle lengane ngithi iyadala ingane yasukuma kanti isukuma ukusuka Khona-ke abantu abafana nawe bayadingakala emhlabeni and badingakala impela siyabona nje kakhulu ukuthi uba umvuso wenyamazane ngenilandela ngane yakho nami sengithola ukureliveka manje ngoba ayikho icondition nje hayi senkingeni kanjani mangithengela isinkwa namasi yebo ngisuke ngajabule akanayo indawo yokubeka ukudla umzi wami lo thengela izinkwa angihlukani ngane yami noma hayo lezo zinto angihlukani ingabi right futhi emoyeni ngoba is not ukudla lokho ukudla ongaphila ngakho umuntu lidume lini izulu lo kuzana lo bhonyinja wakhona lo esuphephela usithe manje sulambile sephephula bacela ukuthi uyahlanya ekhaya kangizakwetha ngaso nami nje ngambona ngoFacebook usiza uFacebook impesheni kanye yakwethu ngembona umbuzo wami uthi impesheni engathi ngiyoyibhalisa ngino 60 years yafika intombazane engale ngezansi emgodini phansi ngale etolo yathi abantu ababhalisa beno 60 years manje abantu besifazana abantu besilisa kufuneka 65 ngayiyeka lapho ngayiyeka phansi bathi abanye abantu hayi wedlala ngawo bakhona nje bathi ngisho abano 50 abayihola impesheni ngayiyeka lokho ngazama ngiyilandelanga ngayiyeka ona manje ngisasho ngancama ngife indlela uhulumeni nje akwenza ngayo kimina okubi phela lo muntu osebenza kwaHulumeni uhulumeni yebo ngani yami ngibhlungu uya ko 78 years manje umbuzo wami uthi sonke lesi sikhathi engigubile uhulumeni ukuthi kube khona into engiyitholayo mina uyokubuyisa yini konke lokho kusukela ngaso sikhathi engabe ngaqala ukuhola ngaso nganza kwethu ayikabi umuzi wakho udlele umuntu esifazane awudlela umuntu esifazane umuzi wami lapha wakushadisa yebo shadisa kahulumeni angimlandeli yena ke nje ejosi lami nginje kuyena ulungile yonke leminyaka lena ngishiye kabuhlungu kanjena ekwenzile okwenzile ngoba futhi noma ngathiwa kunjani ngeke ngiphindele lapha kulowa muzi ngane ubuyela kwami lapha ngabe ngiphindisela impilo yami ekuthini iphele ofe ulunge njena kuwona iphupho lathi nje kumina phuma lapho lo muzi zindonga lezi zomhlabathi umphefumulo wakho ungaphezulu kwalomhlabathi ohlezi kuwo baphuma ngama ngohlala econtainer yami ngaserenke khona lapha esho ngangisene container lapha athi ngasebuye sethatha amacontainer kalo ngishele emotweni ke zikaNtuli lo mntana omuntu lo ngane kwethu yebo uNtuli lwaseThekwini yebo okumanje kwafika la wathi awumkhulu imoto injena akazi yena ngimtshelanga lokuthi ngadini mayisenzo sini akazi mhlobo ngaze ngimtshela waxakeka nje mase ngihleli kanjena lana ngisima kanjani kanje ngoba ngiyamazi ukuthi umuntu onozwela yena baba nomana ke umndeni wakho awusekho nenhlobo ngane yakuthi ngangithi mina kukithi lapha la ngangizalule khona kwangekhona umana wahamba eyakolashwa enyangeni eyomiselwa abantwana bephuphu umkhulu wathi mkhonyana ngoba babengaqedwe namshado bengashadile emlobola kodwa ehleli emzini wayo le ndoda emlobelwayo kwakusho umkhulu wathi mntanami iyakulobola le ndoda ngakho umuntu ashesha aqedwe kade umuzi wayo sebenze imayini lo baba unyaka wonke sengathi ke umana lo wathi mebuye enyangeni obuye ngathi kubona ukuthi khona okukhona wamxosha ke lo ma wahamba ke lo mana wositholela kubo newele lami elendayo saphuma nje sobabili lendiwele lami ngaphila mina nala ngikhulela khona ngithi kukithi omalumekazi bengidlisa nezinja uma ngiphakelwa la sebuyele emuva umana emzini walendoda bathi lalela wena babiza izinja sigoqane la baphaka bathi mawusaba nezinja uthi udle wena sikuphakele thina ungathi asikuphakelanga unye kwasimazi ukuthi uphi bese buyele kuyena lo baba
Mina ngithi kukithi lapha kanokona kithi omalumekazi bengisa nezinja khona. Kwaphinda futhi emveni kwaloko ngalandwa. Kanti ngilandwa ngithi kukithi mina la ngiyakhona kanti ilo muzi lo kalo baba. Sengiyogathi ingane zikamana phela manje ngoba siyayithola ingane. Sengiyoba uneni khona. Anginalo mina ekhaya. Anginayo ubaba. Umana naye ngimathi washona nini ngoba ngathi kwathi umebuya lo baba. Esegula. Wabuya sengimkhula khulile. Wathi mntanami ngize kuwe la. Esebuya ngephupho. Ngizokutshela ukuthi uma wakho ngangithe akube khona akunika kona okulingana nokwezingane zonke lezi ubuthi wena ezakwenu bengezona. Uma wakho watshela lezi ngane ukuthi ngeke akunikele utho wena ngoba uzalwa yimina kuyena. Etshele ingane lezi. Sikubongeke lokho baba. Ngoba komhlambe kwenzeka wakhona nginika kona. Zaziyozwa lezi ngane zingibulala. Ngakho ke ngilunge nginje ngishuphe nginje. Umphefumulo ukhonhlangene nenyama. Ayilutho leyo mali engabe ngiyitholile ngoba ngiyofa. Ngithi kukithi akhona kithi. Ngaphuma lapho ngashiya phansi hamba ngidle imobe emaplaza nabelungu. Ngale ema toilet. Mangithi uthi nangu umuntu eze toilet la ngiphume. Angene toilet mase phuma ngingene ngilala. Xabana nabelungu bamaplaza. Noma zinyonja nje imoba zabelungu. Ngingadli ukudla ngingadli lutho. Kuze kuzoba manje ngizoba ngaka. Ngizoba nje. Ngiyongahlupheka. No, mkhulu mina ngithi eneyinhle impilo makusekhona impilo ngibonga impilo nami ingane zakwethu kwenzeka noba yini uNkulunkulu anibeke ngane zami ngicela uNkulunkulu anibeke uNkulunkulu akanibeke ngane zami niphile enikwenzayo niyabekezela kwani mfitha umuntu nithi nizekele nizomsiza avuna phenduka uhlanya umuntu ngathi khona enimenza kona okubi kanti cha uvukwa yini usi olumshisayo lwalento enizoyikhuluma naye nenti nizifisa ukumenzela yona engathi kuzodlalwa ngayo kanti ninalwa nempilo yomuntu Mbekezele ngani. Lo kuyazwakala. Hey lengane lena abakithi angazi. Hey lengane yomuntu angazi bakithi. Uthi umkhulu njena and impilo yakhe ayiqalile manje kusuka le emuva. Kudala. Wena ungayibamba la uthi ungisiza la kanti usenezinto ezumdlayo zokuphila nokukhula kwakhe. Bese kuzohlangana konke lokho. Ngiphuma nje ngiya kombonambi ngapha ngifuna ukuzwa ukuthi nokuthi yini ngoba wathi umbonambi into zami ziboshiwe. Siboshwe kanjani siboshelweni? Wathi uyehluleka yena manje kufuneka umuntu ohlolayo oshaya umhlahla ozokama yonke into njengoba injalo. Hayi kunzima kanza kwena. Ubani ubaba angimazi. Kazuma kuphela. Akaphumi umkhulu. Hey kukhulu kanza kwena. Ayiwazi umkhulu ozaphuma ke mkhulu sibona ukuthi hayi uphuma kanjani mkhulu? Hey kanza kwethu. Makarikuni. Makarikuni. Manje kodwa ngoba uyaphuma kukhulu manje ekamereni lakhe indlela aphuma ngayo Uphuma endlini yakhe nendlela angene ngayo ekuqaleni lapho nsuku zonke ke ungena kanje uphuma kanjena ke emzini wakhe mangingena ngapha kuboneni lakho lokho nginganifihlele ngenzani mawungena ngapha ngoba phela umkhulu ungena noba yiphi umnyango ekamereni lakhe ikamera lakhe lelo umuzi wakhe lo front door no back door engidla nokuphila ngayo oh ngizonisusela leli carton nje awususela carton ngale ngiyengene la nenyawo ngendlela ezivuvukele ngayo ngamangala emhlabeni ungezwe umuntu sekungcono manje ngihlale ngibatshela abantu ungathi kahle ngothi uxakekile ngoba yabona la maphosi ngenkulu inhlanhla usayi-10 engabe yini le unyawo lubele ungakanani bele ungaka selwehlile ngiyengeze nje la ngane zami la ngiyengeze nje la ngiyengenze nje la ngane zami la kuduza imithwalo ngiyolala njalo manje ngane zami ngiyolala manje ngena kanjena ke la ngena kanje la ngena kanje la ngena kanje la ngena kanje la ngizolala ntamba manje ngizobe ngena kanje wangihlaba umxhwele ukumfice nganoni ngizobe ngena kanje kanye yami sengenganey'ntwala zingangilumi kumanjena nje ngiyalunywa ngiyo yonke into leyo ongayazi sengenganey'ntwala ney'ntwala ngingena kanje uma ngizolala inkosi nasi ingube ngayiphiwa umuntu imaphathophatho ayingcolile iminyaka buka imnyama nje ingcolile ngayiphiwa ngela phezulu amakhathoni ngiyakutshela ngile nto engiyona